Juče sam najzad pogledao nastavak na 28 godina kasnije, to je 28 Years Later, The Bone Temple, i ovo su neki moji brzi, kratki utisci, a uskoro očekujte i pisanu recenziju kao i duži video pregled na mom kanalu. Pre svega, ovaj film ne režira Danny Boyle nego Nia Da Costa i to se itekako vidi jer je ovo malo onako stilski suptilniji i manje onako vizualno intruzivni film nego što je bio 28 Years Later. Nema nekih bombastičnih akcionih scena, nasilja i tako dalje kao što imamo prvi. Zglancani i usklađeniji je film od prošlog. Prošli bio nekako dva filma u jednom. U ovdje isto imamo realno dve priče u jednoj, ali one su za mene bolje spojene i bolje integrisane jedna u drugu. Onako, bolje se preklapaju. Znači, ova nova 28 Years trilogija je manje onako klasičan zombi akcioni thriller, a više je neka meditacija o svetu, odnosno o novom svetu i kako, na koji način svet evoluira, kako se menja i kako život pronalazi način da postoji uprkos tim užasnim uslovima kako nas priroda stavila sa ovim tim virusom. Voli Ralph Fiennes u prošlom filmu, u ovom ćete ga voleti još više jer je više u centru pažnje i on me iskreno poprilično oduševio. Imamo tu neki par scena da je stvarno bio fantastičan, jednostavno ukrao cijel film, a i naravno Jacku Connelly tu kog vidite na kraju prvog filma. On je ovdje isto u centru pažnje, stvarno je jako dobar zlikovac i ne sjećam se da smo poslije vreme u modernom filmu, mainstream filmu vidjeli zlikovce koji je onako baš zao. Poslije vreme zlikovci su kao, on je zao, ali ima neki trenutak gde ste vi u fazonu, malo mi ga je žao, ne, ovaj lik je u potpunosti zao, ogavan i iako ga razumete zašto da radi, opet nikako ne opravdava njegovo diabolično ponašanje. Naravno, tu je Alfie Williams iz prvog dela, koji nije toliko u centru pažnje koliko u prvom, ali iz njegove vizure smo stavljeni da gledamo novo poglavlje u evoluciji zombi sveta. I na kraju ovog filma su već uspostavili treći deo i iskreno se nadam da ćemo taj treći deo i dobiti, jer to samo znači da je tu povratak Jima, odnosno Cilliana Murphy. Ali definitivno ovogodišnji film koji ne smijete da propustite i nije onaj klasičan januarski film kao Očajan, nego je stvarno jako dobar. Filmu 28 Years The Bone Temple dajem ocenu 4 od 5, a za detaljnije mišljenja bacite pogled uskoro na moj kanal da ćete vidjeti duži pregled kao i na Novu S gde ću napisati recenziju. U komentarima napišite šta vi mislite o ovom filmu.